Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mare, nagpintas mo't tanti sabong day ta orkidyam. Iso ang ginatang ko. Uray na kangin na tibayad na, Maray. Talaga mo tamaray. Makaay-ayo iti mata ti sabong na. Ay, talaga, Marituyang. Ay, payman, tapadasak mo ti agsapol iti kasta, Marikwanang. At dapay nga tanabati akasta marikwanang. Ay, awanan kanuag may sa kanuday ta. Kasta aya. Apay papanam, rabrabein. Rumwara at danasken apapanak. Anya, Agsubli ak tumula nga dagaws. papanam aya nga meng. Apay, masapul ka di pa'y lang nga ibagak. Manaktak ka. Apay, nanakwanang. Ti orkidya aginatang ko. Ay, tinakaw damutan idirabi Anya, orkidya, tinakaw da. Ay, napintas nga ti sabong na dayjay nga orkidya. Ay, sumot lagayam at tinakaw ti agtatakaw. Masapol amatile na asino man dayjay nga agtatakaw. Di kag danag. Agsipot kami, anaimbag. Ada atapag. Ngam, jak pailaang maibaga ita. Agpod no kakanyak, Maribanang. Sikatin ng takaw iti orkidyak idirabi saan ka day? Ay, awan amok iti bagbagam, Marikwanang. Da kayo tinakakita iti orkidyak idi na minsan, Maribanang. Uray man no nakitak. Pagan ano kumamot ngay atakawan. Kan may sa anak nga agtatakaw iti ko, kwa ti akin ko, kwa Marikwanang. Sino ngay nga rod tinang takaw? Diyak mo Marikwanang. Anya, sikat ti atapan ni Marikwanang nagtakaw? Win nga rod. Yay. Kita amangan mo't nupod no at tinakaw mau. Na, anyat pagkun ko na am kanyak, inteng. Agtatakaw? Kwa? Apay, adda ayaam mo nagtaktakawak. Kwa? Awan. Matlagayam. Kastakit din ti saom kanyak. Ay, salbag ka. Ay, sino mo dahi nga agtatakaw? Uray orkidya, kay takawon na. Nasken nga iti kabiitan apanawan, kat matiliw yun ay tangag tatakaw. Nasaya at may kadito tersinak ita, kabadong. Apay aya maray. Ibagaman ka ni Marituyang, amangan no iso tinang takaw idirabi iti orkidyak. Ha? Iso ti atapak anang takaw iti orkidyak, duada ka ni Maribanang. Anya. Saan asyak tinagtakaw? Sino ngay nga rod kada kayaw kani Maribanang tinagtakaw? Ay awan amok iti bagbagam si Kapadong. Salbag ka kiday. Kita pa masurun ka ngay. Awan nga rod amok iti day ta. Ay kat ibagam lang nga awan ti amom dita. Saan ka nga agpungtot? Anya? Agpanunod ka tuyang. No si ka tinagtakaw, pangasem tay sublek. Ha? No kasta, dahito iti ladawan, ti mapukpukaw nga orchids mo. Gusto ka, Kapitan? Ay. Nangi na ti presyo da ita nga orkidya. Amok no kastoy klasik, talaga mamahalin ako na da. Ay, wan. Agyaman naktaam mo, Kapitan. Ay, di kagdanag, ta ipapos kunto ka ni Kwaraw. Ha? Bareng ada makakita, kat maisubli ti orchids mo. Oh. Ay, agyaman akno kasta, Kapitan. Ipus ko na ito yung ladawan itipis mo, ang kain. Ay, anya pa ngay. Isuan, iso ti kunayaw. Di ipus ka. Ibagam ano mabalain, sanda nga agtaktakaw iti sabong ti sabali. Ha? No kayat da, gumatang da iti sabong, wano orchids. Ay, wala ang kain.
Uno saan? Ipakadada ta dumawat dalaangan iti sabong. Nakitam jay ladawan ti orkidya ni Marikuanang nga impos da, Maray. Wan, nakitak maray. Ha? Para day chay lang. Anya, Orkidya lang, ipusda. uray orkidya laeng dayjay, no napatagmet iti akin kukwa. Nagado nga orkidya dita. Di gumatang manan no kaya na. Mapabasol mo nga rod, no naidumduma para ken kwa na dayjay nga orkidya. Naimot kit di aday di Marikuanang. Baak ngagpaisaw. Na ay, adamadmadlaw ko ken ka, Marituyang. Ha? Nakadkadlaw amasuron ka ken ni Marikuanang. Anya? Ay adamat lang nag-comment iti impos mo nga orchids. Awan mo tangkail. Ha? Urahin tayo lang nga. Ay? No adag kumintaw, no awan. No awan, ipos mo tumanan tapno makita da. Wanang kail. Jak mamate, naggapo iti sa bali a lugar, tinagtakaw. Ha? Kasano ko mga amuda nga ada orkidya ni kagawad ko anang? Oh. Ay, wanan niya. Husto kay wanggang. Aging kakadiita kat awan Apolos nagkom-comment iti impos mo kwarawg. Awan pa nga raw, kagawad. Na, nagbayag mo ten ngay. Awan nga ta nakit-kita da. Awan tinag-comment. Ngam ada nag-post iti Silpina. Anya? Adda iti malikudan na tinasao nga orchids. Ha? Asino day tatao? Mabit lang, tayo ipakita kada kayo tiladawan na iti silpon kao. Nasaya atay may kaditi tersinak Marituyang. Apay ama kaunget kamutin kanyak Marikuanang. Da kayo gayam kan ni Kabadong tinangtakaw iti orkidyak. Ay saus, pakpakawan mo't amaray. Ay di ka naglibakpay, ta nakitak ti post ni Kabadong. Ha? Nag-selfie pa iti sango ti orkidyak. Mailasin ko ti orkidyak. Anya? Isublem kanyak ti tinakaw yaw. Tano saan da? Idarom kayaw! Ay unay kan ba daw? Nag-selfie ka iti sango day tanga orkidya? Samo in pause? Wine, apay, dakis aya. Nagpintas man na sabong day tamulan. Ay just kikakiday. Na, Ayawanan, nabisto akon adi na oras. anya ti kayat mo asawan na nabistaw? Ay, iso day ta ti orkidya ni Marikuanang nga sapsapulan na ba daw? Anya, lukas ta, sikatin ng takaw. Wan. Ay salbag katuyang, bakbakitan kan amang ibabain. Ay, si Kati Salbag. Napan mo ki din inpost iti Facebook? Kit apay amo kaya, gunggo na ba? Anya? Intod maminsan, ibagam ti pudno. Tapno sa anak nga may lawlawan nga gipos. Ay, agtatakaw! Dinakman awagan iti agtatakaw Marikuanang. Kat pudnomat, agtatakaw ka iti sabong. Inulit na. Jak to pa'y isubsubli na yung orkidya. Salbag ka. Tasika pa'y ti makaungat. Orkidya laang. Ay di mo lalaangan, tanapatig kanyak dayjay nga orkidya. Naimot ka kidi atao Ay sumardeng ka. Inton kwan, ipungot ka. Nay. Padasam Ti ko nam kabutan ka. Anggal, gana natuyang kan kagawad kwa nang, agap-apa da. Apay nga di mo nga inanawa. Mabutingak nga raw. Mabutang? Umay kayo kumangkail, duwata mga nawa kadakwata. Ala, ay uray na karod. Ay, salbag mo't dagita adwa. Kartingan nyo ang mga nuag linawan da. Win. Sige, sumaruno aktor. Sika lang nga rodan tinakabasol kanyak marituyang, sika pa'y tinatangsay. Apay ti kunam, perfecto ka. Ay, sumardeng kayo. Op. Sardeng,
Ni Marito yung timakagapo amin da ito, Kapitan. Ay, Kapitan, masurunak nga main tay bagbaga nang agtatakawak. Kasano adin na ibagat ti kasta. Kat tinakaw mo ti orchids na. Ngaruda. Oh. Ay, Kapitan. Ay sus, nagkuna atakawam ti sabong. Nagpadaan nyo lang agpaisaw. Na. Gaputa kagawad mo. Isa kima. Anyaman nga tanti kayat asawon daytan, Marituyang. Siyempre, ayunam ni Marikwa ng atak kagawad lakang araw. Dayta aki din ti pakyap apa amon tuyang. Ay, basol mo da ito'y badong. Hindi ka kuma nagsilpi-silpi ako na. Ay di ka man nagpabasol. Tanaglawag asika ti gapuna. Anya, Isoblem ti tinakaw mo. Kit dumawat ka iti pamakawan ka ni Marikwanag. ha? Enteng, kasano tinapanan nyo kan ni Kwarog? Naanawa yung matlaang ida? Tilawlawaan kun anapan. Nagsakit, tinakam ko. Apay? Agasem ta ko na ni Marituya nga ay ayunak ni kagawad kwanan. Gapo kano tamay sa akagawad ko. So, masurunak. Ay, aganos ka Tasikakat nga rod ti Kapitan. Ay, kaslada la ubeng nga agap-apa. Nasa umon, Inteng. Iso asika, kas kametlamay sa nga amada. Naa. Ano sa apagkapyahan ida, taad dadakat nga rod iti masakupab. Adtoy maray, isubli kun ti orchidyam. Nasaya at Marituyang. Kat pakawanan na kumaa, Marikwanang. Suri at talaga. Si kakit di ngamin Taapay anapanunot mo ti agtakaw. Naawisak lang amin iti kinapintas ti orchidyam maray. Tanagpintas ngamin ti sabong na. Sige, pakawanan ka ngam demon tululitan Ayun maray, agyamanak. Ay agyamanak unay Marikwanang. Ulitak, demon ulitan ti agtakaw, Marituyang. Un maray, saanan? Ay maragsakan nakta na ornos yun ti parikot yo adwa, Marituyang. Ay wun, Kapitan. Tanaamiris kun ti biddot kaw. Ay inton maminsan, di mo ngamin aramiden ti kasta maray. Ay, Kapitan. Kayo mo adan to kayat mao nga alaan. Ipakadama. Tapno awan ti riri rumswa. Ay uwan, Kapitan. Ay, kaslasyak. Adamot saksakitin ti nakampukin kamaray. Ha? Apay, Kapitan. I just keep quiet. Apay, kaya't ko aya anayunan ti parikot yo adwa. Ay, kwa, Kapitan. Amok anasaktak tirik nayo idi na minsan. Talaga nasaktam. Naamiris ko itan ti biddot ko. Gapo itimbagak ngay ayunam ni Marikwanang. Gapo tamay sa akagawad. Iso apakawanan na kumamot, Kapitan. Wala. Agyaman na nga ron, no kastamaray. Ay, nasapay la kumata mapakawan na, Kapitan. Ay talaga, mat. Makaawatak, mat. Awanin da jay, Marituyang. Ay, thank you, Kapitan. Thank you very much. Ay, nanatoyang. Saan ngamin anasaya at atakawan nyo ti kaaruba yo? Kababain ti kasta nga aramid. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Yan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.